Wow. You can be released actually. I might need you later on. Ndaza kubakinira hanyuma ariko reka tubabohore. Thank you. Can we celebrate God for the worship team? Reka dukomere amashyi worship team. And by the way, I brought my Bible. Bibiliya yanjye nayizanye. Lately, people are asking me, we never seen you for Bible. Abantu benshi barambaza ko tutajya tukubona na I Bibiliya. have so many Bibles. Mfite Bibiliya nyinshi. They can fit in my suitcase when I travel. Iyo ngiye mu rugendo nta nubwo nazikwiza mu So I put ivarisi. them all in my phone. Zose rero naziteranyirije muri telefone Praise the yanjye. Lord. Yesu ashimwe. I would like to celebrate God for our father and mama, Ndashimira Imana kubw'ababyeyi bacu. for their steadfastness Uburyo bahora biteguriye and Imana commitment to Christ and his mission in the earth. no kwitangira Yesu Kristo n'umurimo we ku isi. We appreciate you so much. Turabashimiye May cyane. the Lord bless you richly. Imana ibaha Can umugisha we celebrate udasanzwe. them, please? Reka tubakomere amashyi tubashime. Hallelujah. Hallelujah. And on this side, I have my dear Mama King, Pastor, Mfite umubyeyi nkunda cyane Pastor Faith Kin and Pastor Edmund was ministering elsewhere. na Pastor Edmo uri gukorera Imana ahandi. You're like forerunners for me. Ubundi nimwe mumbanziriza. Forerunners. Murambanziriza. And I want to just say thank you for who you are to me personally. Ndashaka kubashimira kubo mwambereye ku giti cyanjye. The ministry God has entrusted me with. Ariko nabo mwabaye ku murimo Imana yanshizemo. Thank you for your humility. Murakoze guca bugufi Even though you carry such strength in the spirit. nubwo mufite imbaraga nyinshi mu mwuka. I was sitting there when you were praying for the couple. Nicaye hari uri gusengera abagiye gushyingirwa. And you feel that rich anointing when you open your mouth. It's wonderful. Iyo ubumbuye akanwa kawe Come on, nukuri church. amavuta atangaje arumvikana. That's my testimony. Ubwo nibwo buhamya Thank bwanjye. you so much. Urakoze cyane. God bless you. Imana iguha And umugisha. of course to the whole leadership, may the Lord bless you richly. Ndetse n'abayoboye itorero mwese Imana ibaha umugisha utangaje. And to this great church, Église Vivante Ribeiro, God bless you richly. Itorero Vivante Ribeiro Imana ibaha umugisha udasanzwe. Hallelujah. Hallelujah. Bear with me, I had a cold with the rainy season, Muranyihanganira nagwaye ibicurane. but we thank God for microphones. Ariko turashimira Imana ko tugira indangurura amajwi. Just bow your head and let me pray for 1 second. Wubike umutwe unyemerere nsenge. To you be the glory. Icyubahiro To kikugarukire. you be the honor. Ikuzo rikugarukire. To you be the praise. Amashimwe aba yawe. You are the architect of the church. Ni wowe wubaka ubuzima bwacu. You said, I will build my church, Warivugiye uti nzubaka itorero and the ryanjye. gate of hell will not prevail against it. Amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Open our eyes even this morning. Amaso yacu yafungure muri iki Let me see gitondo. you one more time Utwemerere twongere tukubone in the beauty of holiness. mu bwiza bwo kwera kwawe. Let me see you one more time Reka twongere tukubone in your love. mu rukundo rwawe. Transform our hearts. Uduhindurire imitima. Awaken what was dormant. Icyari gisinziriye ugikangure. Mobilize us. Uduhagurutse. Empower us. Udushoboze. Anoint us afresh Udusige bundi bushya to do your will. kugira ngo dukore ubushake In bwawe. Jesus' name. Mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Yesterday, Ejo hashize we closed with this simple word in John chapter 5 verse 1. kwa 2 gatanu days ago. kwa gatanu ushize twasoje n'ijambo riri muri Yohana gatanu In igice French cya it says, igice cya gatanu umurongo wa mbere haravuga ngo après ces choses, il eut une fête. nyuma y'ibyo haba umunsi mukuru. And I really don't think it is just a casual word, Ntabwo numva ko ari ijambo risanzwe gutyo gusa, because the word of God is prophetic in its nature and in the substance. ijambo ry'Imana uko riteye n'uburyo riri ni ijambo ry'ubuhanuzi. I captured this word for myself. Iryo jambo ryewe nararyifatiye ngira After iryanjye. all these things, Nyuma y'ibyo the byose valleys, imisozi the amataba hardship, ibigeragezo, at the end, nyuma yabyo in faith. haza iminsi mikuru.
Et c'est ma prière pour Église vivante. niryo sengesho nsengera Eglise Et Vivante. pour toutes les femmes et les hommes qui appellent cette maison leur maison. Abagabo abagore mwumva ko hano ari iwanyu, Peu importe icyo ari cyo ce que tu as cyose passé à travers. waba waranyuzemo, Une nouvelle saison s'élève pour haje toi. igihe gishya ku Et c'est bwawe une saison de célébration. kandi ni igihe cyo Dis à kunezerwa. ton voisin, mets tes chaussures de danse. Il y a une célébration qui Bwira vient. mugenzi wawe uti kweta inkweto zawe harageze yuko unezerwa. Après toutes ces larmes, Nyuma y'ayo marira il y eut une fête. haza iminsi mikuru. Après sous ces nuits blanches, Nyuma y'ayo majoro il y eut udasinzira une fête. haza iminsi mikuru. Après toutes ces trahisons, Nyuma y'uko gutengurwa il y eut n'abantu une fête. haza iminsi mikuru. C'est de ta fête que je parle. Ni umunsi mukuru wawe ndi kuvuga. Je l'ai dit, je vais le redire. Narabivuze reka mbisubiremo. Il y a des fois Hari igihe où Dieu fait des choses dans ta vie Imana ikora ibintu mu buzima bwawe où les gens n'ont pas le choix que de dire félicitations. abantu nta kindi bakubwira, barakubwira ngo nuko nuko. Je l'ai dit et je vais le redire. Narabivuze reka mbisubiremo. Un jour, Umunsi umwe je conduisais avec mon fils nari ntwaye imodoka ndi kumwe n'umwana wanjye w'umuhungu. et il était 20h30. Hari saa 2:30 zo mu ijoro. Il aime conduire, il aime être dans la voiture quand il y a les mouvements, tu vois. Akunda kuba ari mu modoka. Je parle de mon fils qui est autiste. Aha ndavuga umwana wanjye urwaye autisme. Chaque fois avant que je le mette au lit, Igihe cyose mbere yuko muryamisha on va conduire. tugomba gutwara imodoka. 1 heure à 2 heures de temps. Wenda isaha imwe cyangwa amasaha abiri. On ne va nulle part. Ntaho tujya, La voiture doit juste bouger. imodoka igomba kugenda Et gusa. ça le régularise, ça le calme. Ibyo bituma tuza. Et il joue sa louange quand il est assis derrière. Pam, pam, pam. Igihe cyose iyo yicaye inyuma rero mutwaye abanezerewe ari wagenda kubita ku Il modoka. aime sentir les vibrations de la louange. Akunda kumva imodoka iri kugenda. Et il a son téléphone et il choisit les musiques. Akaba ari kuri telefone ari watoranya indirimbo zigenda zicurangwa. Et c'était dans une période très difficile pour moi. Nari ndi kunyura mu bihe bingoye J'avais cyane. atteint le bas-fond. Nari ngeze hasi mu ndiba. Tu ne peux pas aller plus profond que ça. Kandi ntiwaharenga, nta handi warenga aho ngaho. La vallée la plus ténébreuse. Ikibaya kirimo umwijima w'icuraburindi. Les ténèbres sont tellement présentes, tu peux les couper avec un ciseau. Umwijima ufatika ku buryo wawukatisha sizo. Comme c'était en Égypte. Nk'uko byari bimeze muri Egiputa. C'était pas juste le noir. Ntabwo yari umwijima gusa C'était utagaragara, les ténèbres. ariko uw'icuraburindi. J'étais dans un niveau de confusion. Nari ndi mu bihe by'urujijo. Je ne sais pas comment il faut prendre le prochain pas. Sinari nzi intambwe yindi ikurikira natera. J'étais dans une place où tout allait être abandonné et je l'avais fait. Nari ndi mu bihe aho ibintu byose bigiye Je ne kuncika. sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà été à une place Sinzi comme niba hari umuntu uri hano wanyuze mu bihe ça, où tu nk'ibyo, ne sais même pas comment te réveiller le lendemain. aho utumva utabuzi nuko waramuka, Ou même prier devient difficile. no gusenga La bikakugora, louange devient difficile. kuramya biragorana. Ça, c'est le message pour des vrais chrétiens à qui Ubu je ni parle. ubutumwa bw'abakristo nyakuri ndi kuvuga. Tu ne sais même pas comment dire Alléluia. Ntiwamenya n'uburyo utera haleluya. Et là, Aho je conduis mon fils rero ntwaye umwana wanjye au mu bas-fond modoka, de ma vie, au bas-fond. kandi ngeze mu ndiba koko mu buzima bwanjye. À 20h45, Ibaze saa 2:30 zo mu ijoro. vous savez, au Canada, Muri Canada pendant l'hiver, hein, iyo ari mu gihe cy'imbeho à 16h, mu saa 10 il fait nuit déjà. buba bwije. La nuit tombe à 15h, 16h. Bwira nko mu masaa 9 saa 10 ku manywa. Maintenant, imaginez-vous à 20h45. Rero aha turavuga saa 2:30 z'ijoro. C'est comme minuit. Ni meze nka saa 6 z'ijoro. Et je roule. Ntwaye Je imodoka regarde ma montre. nkareba isaha, Je dois le mettre au lit à 21h. kandi ngomba kuryamisha umwana wanjye saa 3 z'ijoro. C'est la routine. Niko kamenyero ku Et munsi. là, je me retourne pour aller vers la maison. Mpindukiye ngana mu rugo, Et tout d'un coup, mu kanya gato j'entends une voix. numva ijwi. Et la voix vient de derrière. Ijwi rituruka inyuma. Mon fils ne parle pas. Umwana wanjye ubundi Mais la ntavuga, voix est venue de derrière. ariko ijwi ryumvira Et la inyuma voix a dit, rivuga ngo bonjour. waramutse. Je me suis retourné derrière. Ndahindukira, Je dis, mais peut-être que mon fils parle maintenant. wasanga noneho umwana wanjye Mais ce n'est avuze, pas lui.
nyamara ntiyari Il we continuait à sauter dans la chaise. we Comme yarire ça. kwisimbukira gutya mu Mais j'ai muzi entendu bonjour. ariko numva ijwi rimbwira ngo Et waramutse là, je continuais à rouler. ndakomeza ndatwara And again, nanone I hear numva stronger voice. ijwi rikomeye El Hajj, El Hajj good morning. waramutse. L'atmosphère était remplie de la présence de Dieu. Ikirere cyahise cyuzura ukubaho kw'Imana. Je savais que Nari nzi ko c'est le ciel qui venait de me saluer. ari ijuru rimaze kunsuhuza. Quand Dieu te salue, bonjour. Iyo Imana igusuhuje ngo waramutse, Alors qu'il est 21h, nyamara ari saa 3 z'ijoro, vous n'avez pas compris encore. ntabwo murabyumva. Good morning. Waramutse. And it's 9 p.m. Nyamara ni saa 3 z'ijoro. Ce n'est pas une salutation des humains. Ntabwo ari ukuramukanya kw'abantu. Parce qu'un humain allait dire bonne nuit. Kuko iyo asa kuba ari umuntu ari kuvuga ngo wiriwe, wiriwe. Mais le ciel, Ariko ijuru, quand il te salue, iyo rigusuhuje, haleluya. quand le ciel te salue, Iyo ijuru rigusuhuje, Marie, Maria, salue waramutse. toi Wowe qui as la faveur au-delà de toutes les femmes. watoneshejwe mu bandi Ça, bagore c'est une bose. salutation céleste. Iyo ni indamukanyo y'ijuru. Ce matin, Iki je ne suis gitondo pas venu pour prêcher. ntabwo naje Je suis kubwiriza, venu pour prophétiser. naje Et guhanura. dire à quelqu'un, Ubwira good umuntu morning. waramutse, Good morning. Good waramutse, morning. waramutse. Assieds-toi. Icara. Quand le ciel dit good morning, Iyo ijuru rivuze ngo il waramutse, disait El Hajj, ivuga ngo El Hajj, il fait nuit dans ta vie. burije mu buzima bwawe. Mais bonjour, Ariko je waramutse, viens mettre fin à l'ancienne saison. ngiye kuza mu gihe cya kera. Un nouveau soleil se lèvera dans ta vie. Hari izuba rishya rizakurasira. Est-ce que vous avez compris? Mwabyumvise? L'atmosphère est remplie dans la voiture. Ikirere cyahise cyuzura mu modoka. Immédiatement, Ako kanya par une salutation, mu ndamukanyo, ma dépression est partie. agahinda kanjye kahise kagenda. Dis-le encore. Agahinda kanjye Par kahise une kagenda salutation. mu ndamukanyo. L'oppression, Kubatwa, la dépression, kuremererwa, le découragement, agahinda no gucika intege, le manque de vision kubura icyerekezo s'est levé de mes épaules. byahise bimva ku Mon bitugu. cerveau s'est libéré. Ubwonko bwanjye Mon âme burakurekurwa, s'est libérée. ubugingo bwanjye Mon burarekurwa, corps s'est libéré. umubiri wanjye Par urabohoka une salutation. mu ndamukanyo. Je ne sais pas ce qui te retient en bas. Sinzi ikikugumisha Je ne sais hasi, pas quelle lourdeur t'appuie en sinzi bas. uburemere bukuriho, Mais je suis venu aujourd'hui. ariko ndakubwira uyu Comme le munsi ciel m'a salué. nk'uko ijuru Moi ryasuhuje, aussi, nawe je te salue aujourd'hui. ndagusuhuje uyu Good munsi. morning. Waramutse, Lève-toi sur tes pieds. haguruka Salue noneho, 5 personnes. suza umuntu ukuri Dis-leur iruhande, bonjour. mubwira uti waramutse, Good morning. waramutse, Good morning. waramutse, Good morning. waramutse. Une nouvelle saison. Igihe Une gisha, nouvelle saison. igihe Une gisha, nouvelle saison. igihe gisha, Un nouveau soleil. izuba Une risha, nouvelle journée. umunsi mushya. Bonjour. Waramutse, Bonjour. Ce n'est pas une waramutse. salutation normale. Ntabwo ari indamukanyo Ce n'est pas une isanzwe, salutation humaine. ntabwo ari C'est indamukanyo une salutation y'abantu, du ciel. ni indamukanyo y'ijuru. morning. Waramutse, Good morning. waramutse. Église vivante Torero Rebero. Eglise Vivante Je Rebero, vous salue. navuze ngo waramutse, waramutse, Bonjour. waramutse, Bonjour. waramutse, Bonjour. waramutse, Bonjour. waramutse. Hey, hey, hey. Haleluya. Harabash paradabara. Good morning. Waramutse, Good morning. waramutse. Hallelujah. Haleluya. Asseyons-nous. Reka twicare. Non, je vous donne mon témoignage. Reka mbaho ubuhamya. Une salutation Indamukanyo, libère un homme indamukanyo ibohora umuntu qui était dans la cage. wari ufungiranwe. Une salutation Indamukanyo libère un esprit ibohora umwuka qui était prêt à tout abandonner. wari ugiye kurekura Une byose. salutation. Papa. Indamukanyo, Good morning. waramutse. Ayabo kabrati Haleluya, paradazosila rebosere makataya. babakati. Good morning. Waramutse, Oh, good morning. waramutse, Good morning. waramutse.
Quand le ciel te salue. iyo ijuru rigusuje. Hallelujah. Oh my God. Mana we, Est-ce que tu as attrapé ça ce matin? ese harona Est-ce que tu as hanurira iki? attrapé ça ce Ese matin? wabifashe muri iki Est-ce que tu as gitondo? entendu ça ce matin? Ese Est-ce que tu as wabyumvise? entendu la salutation du Ese ciel? wumvise indamukanyo y'ijuru? C'est ça qui met fin Nibyo bishyiraho à iherezo ta saison de douleur. ku gihe cy'umubabaro. C'est ça qui met fin Bishyiraho iherezo à ta saison de deuil. ku gihe C'est ça qui met fin. cy'ikiriyo. Icyo bishyiraho iherezo. J'ai commencé à pleurer dans la voiture. Ibaze ko natangiye kurira mu modoka. J'ai voulu retourner prêcher encore tout d'un coup. Nahise numva nakongera kubwiriza uwo mwanya. J'ai voulu voir encore les gens tout d'un coup. Numvise shaka kongera kubona abantu À cause d'une salutation. kubera J'ai indamukanyo. commencé à sentir l'onction de Dieu dans mon ventre. Numvaga amavuta y'Imana ari kunzaho. Le feu a commencé à rentrer en moi. Umuriro utangira kunyuzura. Et là, je pleure, je roule comme ça. Nyamara ntwaye imodoka ndi Attendez, kurira. attendez. Mutegereze. Quand j'arrive à la maison, Tugeze mu rugo je parque la voiture. mparitse imodoka, Et mon fils dit, umwana wanjye aravuga, Daddy, papa try. komeza utware. Il veut qu'on continue à rouler. Yishakiraga ko tukomeza kugenda. Et tout d'un coup, Mu kanya gato quand je vais ouvrir la porte, nshaka gufungura j'entends umuryango, une voix derrière. numva ijwi inyuma Et la voix dit, rivuga ngo El Hajj, congratulations. nuko. C'est pour ça que je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, Niyo mpamvu iki gitondo naje kugira uwo mbwira, bonjour waramutse, et nanone félicitations. nuko. Good morning Waramutse, and congratulations. nuko. Good morning Waramutse, and congratulations. nuko. Heaven says, Ijuru riravuga ngo I will do something in your life. hari ikintu nzakora mu buzima Even bwanjye. people who do not like you, N'abantu batagukunda they will have to say félicitations. bazagomba kugushima. Félicitations vraiment. Nuko. Félicitations vraiment. Nuko wagize neza. My life changed. Ubuzima bwanjye bwarahindutse. From that day, Kuva uwo munsi I was healed narakize, completely narakira rwose by a heavenly greeting. kubera ijuru The ryansuhuje. voice of God Ijwi ry'Imana is the cure of the doubt of life. ni umuti w'urujijo mu buzima. When you hear God's voice, Iyo wumvise ijwi ry'Imana, doubt disappears. gushidikanya kuragenda. The voice of God. Ijwi ry'Imana. I felt like God. Numvise Just a greeting. ari indamukanyo gusa. Deliverance. Kubohoka ndakubona. Oppression broken. Agahinda karagenda. Depression uplifted. Kubatwa biragenda. Just a greeting. Ari indamukanyo gusa. Just a voice saying good morning. That's it. Ijwi ryansuje gusa. What are you waiting for today? Utegereje iki uyu munsi? Just one voice. Ijwi rimwe gusa. This could be the sermon you've been waiting for. Wasanga izi ari inyigisho wari utegereje. It changed me. Byaramwinduye, It will change you too. nawe biraza kuguhindura. It uplifted me. It will Byaranzamuye, uplift you too. nawe birakuzamura. Tell your neighbor good morning. Bwira mugenzi wawe uti And waramutse. congratulations. Nuko. Congratulations. Nuko. Okay. I wanted to do some prayer. We'll do that at the end. Let me just share a simple message with you. Reka ngire inyigisho yoroheje dusangira, turaza gusenga nidusoza. I entitled it, Inyigisho twise The Altar of Affection. L'Hôtel de l'Affection. igicaniro cyo gukundwa. Tu vois l'hôtel. Igicaniro. L'Hôtel de l'Affection. Igicaniro cyo gukundwa. Aujourd'hui, Uyu munsi comme le Seigneur l'a dit, nk'uko ijuru ryavuze, il veut mobiliser et remobiliser ijuru rirashaka guhagurutsa no kongera guhagurutsa ses enfants abana bayo dans cette église. muri iri torero. Je vous le dis, Ndabibabwiye, j'ai entendu ce que j'ai entendu et j'ai dit ce que j'ai entendu. numvise ibyo numvise kandi navuze ibyo Je vais numvise. remobiliser.
ngiye kongera guhagurutsa les enfants, les femmes et les hommes de cette maison. abana abagore abagabo urubyiruko Je vais les activer encore une fois. ngiye kongera kubahagurutsa. Ça, c'est un appel à l'amour. uru ni urukundo ruduhamagara, ni umuhamagaro ku rukundo. Construire kubaka l'autel igicaniro de l'affection cy'urukundo pour Dieu ku bw'Imana et son église. n'itorero ryayo. Somme 69, 10. Zaburi 69:10. Somme 69, 10. Zaburi 69:10. Suivez, je vais être rapide et puis on va prier. Turabikurikira vuba hanyuma dusenge. You got it? Yeah. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Kuko ishaka ry'inzu yawe rindya. C'est comme un feu qui me consume. Rimeze nk'umuriro untwika. Ça, c'est David qui a écrit ce son. Ibi ni Dawidi wabyanditse. Il dit que l'amour, Aravuga ngo urukundo, l'affection urukundo que j'ai pour toi et ton église fitiye wowe n'inzu yawe n'urusengero rwawe consume. birandya. Quand j'ai lu ce verset, Soma uyu murongo je me suis dit, mais David, navuze nti ariko Dawidi tu es un homme riche, kuri umugabo w'umutunzi, tu es le roi, kuri umwami, tu ne manques rien. nta na kimwe ubuze. Et j'ai fait une étude un peu plus profonde. Ngerageza kubicukumbura. Ça, ce n'est pas le cri d'un roi couronné. Ibi ntabwo ari amagambo avugwa n'umwami wambaye ikamba. David n'a pas écrit ça lorsqu'il était sur le trône. Aya magambo ntabwo Dawidi yayanditse yaramaze kwimikwa. C'est le cri d'un homme blessé. Ni amagambo y'umugabo ukomeretse. C'est le cri d'un homme trahi. Ni amagambo y'umugabo wahemukiwe. C'est le cri d'un homme fatigué Ni amagambo y'umugabo wari unaniwe et qui a refusé d'arrêter d'aimer nyamara yanga kurekeraho gukunda Dieu et son église. Imana n'itorero ryayo. David a écrit ça Dawidi yabyanditse ibi lorsqu'il est dans la cave de Absalom. ari mu buvumo bwa Abunomu. Il n'est pas sur le trône. Ntabwo yari yakicara ku ntebe Il est y'ubwami. comme un fugitif. Yari ameze nk'impunzi Il fuit. ari guhunga. Le roi qui l'a servi maintenant veut le tuer. Umwami Dawidi yabanje gukorera ari kumuhiga ngo amwice. Il est dans un lieu d'exil. Ari mu buhungiro. Il est dans la solitude et la peur. Yaratawe afite ubwoba. Il a été trahi par son roi. Yarahemukiwe n'umwami we. Il est chassé comme une proie. Yirukankanwa nk'umuhigo. Abandonné par ceux qui l'ont aidé. Yaratawe n'abo yafashije. Écoutez-moi. Munyumve. Toi à l'intérieur du cœur de David. Urebye mo imbere mu mutima wa Dawidi. Crie à David, laisse faire. Avuga ngo Dawidi Abandonne. emera umutima umubwira Regarde ngo comment est-ce bireke. que Dieu t'a laissé. Reba uburyo Imana yagutereranye. Tu as été fidèle. Wabaye umwizerwa. Warasenze. Mais regarde ta condition. Ariko reba imibereho urimo ubu. Le cri de David. Ijwi ryavugiraga muri Dawidi. Ce n'était pas le cri pour un bâtiment. Ntabwo ryari ijwi rivugira ku nyubako yuzuye. C'était un zèle brûlant pour l'autel de l'amour. Wasangaga ari umuriro utwika ukongora kubw'urukundo. Frères et sœurs, Bene il y a data, un amour hariho urukundo qui est seulement forgé dans les caves. rukorerwa mu buvumo gusa. Seulement dans les caves. Mu buvumo gusa. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur en 1994, Muri 1994 nakira j'ai Kristo, une révélation profonde de l'amour de Dieu. nagize iyishurirwa ryimbitse ry'urukundo rw'Imana. Lorsque Jésus a marché vers moi dans l'allée, Imana iza insanga, Yesu aza ansanga je muri uwo l'ai vu mwaka. venir vers moi. Naramubonye aza ansanga. Et j'étais musulman. Nari umuyisilamu. Mais j'ai vu Jésus venir vers moi. Ariko nabonye Yesu aza Et ansanga. tout mon corps Umubiri wanjye ne wose voyait et n'interprétait que l'amour.
wabonaga urukundo akaba ari rwo rwonyine ubasha Quand j'ai gusobanura. reçu Jésus-Christ, Nakira Kristo je connais l'amour de Dieu pas par l'étude biblique, namenye urukundo rw'Imana atari mu nyigisho za mais Bibiliya, par la révélation mu de ihishurirwa, ces mystères muri ihishurirwa ry'ubwo qui m'a bwiru été donné dans mon salut. nahawe mu gakiza Je kanjye. sais l'amour de Dieu. Namenye urukundo rw'Imana. Mais Ariko le même Jésus uwo Yesu nyine, sur lequel Jean a déposé sa tête sur sa poitrine, Yesu uwo Yohana yaryamiraga mu gatuza, c'est le même Jésus ni uwo Yesu que nyine Jean a vu sur l'île de Patmos et il est tombé à terre. Yohana nawe yabonye ku kirwa cy'i Patimo akitura hasi. Voulant dire, Bivuga ngo la révélation elle est progressive. ihishurirwa ni iry'inzira ndende. Et il y a 5 ans, je l'ai connu encore dans son amour. Hashize imyaka 5 nongeye kumenya Imana mu rukundo rwayo, À travers cette histoire que je vous ai partagée de la salutation du ciel. binyuze muri bwa buhamya nabahaye bwo gusuzwa n'ijuru. C'était maintenant une expérience, pas seulement une révélation. Ntabwo byari ihishurirwa gusa, ni ibintu nanyuzemo nkabibona nkabibamo. Je parle de l'affection. Ndavuga urukundo. Vous savez le mot affection là, Iryo jambo urukundo en grec, en hébreu c'est ezek. Ezek. mu kigereki ni ezek. C'est l'image d'un aigle Ni ishusho ry'ikizu, qui a ses petits enfants là ikizu gifite ibyana byacyo et qui peut mourir à cause de la chaleur. ryemera kwicwa n'ubushyuhe. Il fait tellement chaud, ils peuvent suffoquer et ne pas pouvoir respirer. Hagashyuha cyane cya kizu kikabura umwuka. Et la maman aigle va s'élever comme ça, légèrement au-dessus des enfants. Ikizu kikemera kikabundikira ibyana byacyo, Et commence à battre ses ailes kigakubita amababa pour créer la ventilation. kugira ngo nibura kireme umuyaga. Ça, c'est le mot affection. Iryo ni ryo jambo ikizu. Lorsque tu es dans la chaleur des problèmes, Igihe uri mu bushyuhe bw'ibibazo c'est byawe, comme si le diable veut te suffoquer. ni nk'aho Satani ari kukubuza umwuka, Dieu se lève un peu au-dessus de toi Imana igahaguruka et ikakubundikira, commence à créer la ventilation. igakubita amababa kugira ngo Tout d'un haze coup, tu arrives à umuyaga, respirer kugira ngo un peu haze plus. umuyaga ubashe guhumeka. David dit, David aravuga ati, j'ai l'affection mfite urukundo pour la maison de l'Éternel. ku bw'inzu y'Uwiteka. Lorsqu'il y a la chaleur dans la maison Igihe hashyushye mu nzu, et que les problèmes rentrent dans l'église ibibazo bikuzura mu et itorero, qu'on est coincé financièrement ugasanga dufite ubukene, et on ne sait plus ce qui se passe, utamenya ibiri kuba, Dieu appelle les David de ce temps Imana yabwiye Dawidi de se lever légèrement ngo yongere ahagurukeho et gato, commencer à créer un peu de ventilation akubite amababa haze umuyaga, pour que l'église respire encore kugira ngo itorero rigire umwuka wo et guhumeka, puisse parcourir à remplir la vision de Dieu. kugira ngo babashe gusohoza iyerekwa ry'Imana. David dit, Dawidi aravuga de ati, la cave, mu buvumo l'affection urukundo de la maison de Dieu me consume. y'inzu y'Imana ruranyuzuye. Écoutez, Mwumve, si j'étais David, iyo nza kuba Dawidi, après qu'ils m'ont trahi, nyuma y'uko bampemukiye, rejeté, bantaye, trompé, bambeshye, écrasé, bansikamiye, entre nous, hagati yacu tubwizanyije ukuri, tu sais ce qui allait être dans ton cœur? uzi icyari kuza mu mutima wawe? L'amertume, Gusharirirwa, la vengeance, kwihorera, la frustration, kurakara, résister les gens, guhangana n'abantu commencer à te ukabigizayo, cacher, ne plus venir à l'église ukatangira kwihisha ntuze mu parce qu'ils rusengero m'ont blessé. kuko bagukomerekeje. Mais David, Ariko Dawidi, ce qui le consumait ibyamushyagamo imbere n'était pas l'amertume, ntabwo byari ugusharirirwa, c'était l'affection. yari urukundo ahubwo. Qu'est-ce qui te consume? Ni iki kigutwika, Qu'est-ce qui te kigukongora? consume? Ni iki kigukongora? David dans ses problèmes, Dawidi muri we, dans ses ténèbres, muri uwo mwijima, après tout ce qu'ils ont fait contre ce garçon, nyuma y'ibyo bari baramukoreye bibi il byose, y a plein de choses qui pourraient consumer et remplir son cœur. hari ibintu byinshi byari kuzura umutima we bikamutwika. Mais au-delà de tout, Ariko hejuru y'ibyo il byose dit l'affection yaravuze ngo ishyaka pour la maison de mon Dieu, ry'inzu alléluia, y'Imana yanjye me consume. rirandya.
Au-delà de tout, hejuru y'ibyo il a byose refusé d'arrêter d'aimer la maison. yanze kurekeraho gukunda inzu ya Ça, c'est data. ce genre de feu que l'ennemi ne peut pas éteindre. ni wo muriro satani atazimya, Parce que ce feu, kuko uwo muriro il n'est pas allumé par les applaudissements des hommes. ntabwo ari umuriro watswa n'amashyi Ce y'abantu, feu de l'affection, ni umuriro il n'est w'urukundo. pas allumé par cause des témoignages. ntabwo ari umuriro watswa n'ubuhamya. Ce feu dont je parle, uyu muriro mvuga il n'est pas allumé à cause des miracles que tu as ntabwo reçus. ari umuriro watswa n'ibitangaza Ce wabonye. feu dont je parle, uyu muriro mvuga il n'est pas allumé par l'élévation ntabwo ari umuriro watswa no ou les kuzamurwa percées. cyangwa no kuba Non. watabwaho. Il n'avait pas ces choses. si ibyo yari afite, Mais quelque chose le consumait. ariko hari ikintu my God. cyamuryaga. Ce n'était pas une ambition personnelle. ntabwo byari ibintu ashaka kwigereraho ku giti C'était cye, un amour vrai. byari urukundo nyakuri. L'affection urukundo que j'ai pour la maison. mfitiye inzu ya data. Ça, c'est l'école de l'amour. iyo ni ishuri ry'urukundo. Et les classes de ce cours-là, c'est dans les cavernes, amasomo y'urwo rukundo yabonera mu buvumo, pas dans les palais. atari mu ngoro y'ibwami. Oh, David, dawidi il dit, aravuga ati cette flamme uyu muriro de l'amour, de l'affection, iki kibatsi cy'urukundo elle brûle plus kirarushaho gukongora que les blessures. kurusha ibikomere. Les blessures brûlent, ibikomere biratwika, mais l'affection ariko urukundo pour la maison urukundo ukunda inzu ya data brûle plus rurushaho kugutwika que les blessures. kuruta ibikomere. Cette affection, urwo rukundo elle est plus haute ruraruta que mes doutes. ruraruta gushidikanya, Elle est plus loin ruraruta que mes peurs. ubwoba bwanjye. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? uyu munsi urumva ugeze kuki? Dans ta caverne, mu buvumo urimo, lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévu, iyo ibintu bitagenda nk'uko wabiteganyaga, comme si le ciel est en train de s'écraser sur ta tête. nk'aho ijuru rikugwiriye. Qu'est-ce que tu fais? urakora iki? Qu'est-ce qui te consume? ni iki kikurya muri wowe? La peur? ubwoba? L'amertume? gusharirirwa? Qu'est-ce qui te consume? ni iki kigutwika? David dit, dawidi aravuga ati au-delà de tout, hejuru y'ibyo byose il y a une affection, hari ishyaka, un amour. urukundo. Ça, c'est le message nibwo butumwa pour te réactiver, kugira ngo bugukangure, pour rallumer bwongere bukwatse la flamme ikibatsi cy'umuriro du service, byo gukorera Imana, de l'engagement. kwiyemeza. Seigneur, mwami, que l'affection urukundo me consume. runtwike, runkongore. Si je suis protocole, nimba ndi umuprotokole, je le fasse mbikore avec l'affection mbikorane urukundo que j'ai pour toi mfitiye wowe et mon église. n'itorero ryanjye. Je refuse nanze de te servir kugukorera à partir des frustrations. ngo nonwa. Je ne veux plus être indifférent. sinshaka kuba ntibindeba, Juste venir m'asseoir, niyicarire gusa, prendre ma petite portion nitwarire ibyanjye, et aller à la maison. hanyuma ntahe. oya, Seigneur, Seigneur, oya mwami. quand l'affection de Dieu touche un cœur, iyo urukundo rw'Imana rukoze ku mutima, il t'arrache de l'indifférence. rugukura muri ba bandi bantu ntibindeba. Tu ne peux pas être consumé par l'amour ntushobora kuzura urukundo et rester inactif, ngo ubeho ntacyo ukora, rester indifférent, ukabaho wumva ko bitakureba, passif. ukabaho wumva ko nta utabijyamo. si ibyo. Cette affection a fait qu'un homme qui est rejeté comme David, uru rukundo rwatumye umugabo wahemukiwe watawe nka Dawidi, il n'avait aucun autre sermon dans la cave que ça me manque. L'affection que j'ai pour la maison de David. mu buvumo ahawe yari ari, nta zindi nyigisho yumvaga muri we, yumvaga gusa abwirwa ngo nkumbuye inzu ya data.
Il y a un amour hariho que urukundo tu ne vas jamais comprendre utazigera usobanukirwa jusqu'à ce que tu t'enrôles dans la classe de la cave. kugeza ubwo wijyanye mu ishuri ry'ubuvumo. C'est là que ça se passe. Niho bibera. C'est ça qui fait qu'un homme comme Job, nibyo bituma umugabo nka Yobu il dit, avuga ati nu, je suis né. Nu, je suis né. navutse nambaye ubusa, Naked, I was born. navutse nambaye ubusa, Et nu, je repartirai. kandi nzasubira mu nda y'isi nambaye Mais ubusa. au-delà de toutes choses, Hejuru y'ibyo byose béni soit l'Éternel. Imana ishimwe. Oh, il connaissait l'affection dont je parle. Yari yaramenye urukundo ndi kuvuga. Il a été dépouillé. Ya- Dépouillé. yambuwe byose, Dépouillé de son titre. yamburwa ibyitiriro, Dépouillé de sa gloire. yamburwa icyubahiro, Dépouillé de ses serviteurs. yamburwa abagaragu Même ses enfants. n'abana, Dépouillé de sa santé. yamburwa n'amagara. La Bible commençait à dire il était le plus grand dans l'Est. ibaze yuko biriya iyo itangira imivuga iravuga ngo niwe wari umukuru mu bantu b'ikusi. Mais il y a une chose ariko hariho ikintu qui ne pouvait pas être compris par Job dans l'abondance. Yobu atari gusobanukirwa iyo bimusanga akiri umukire. C'est dans les cendres. Ni mu ivu, Dans les cendres. mu ivu, Dans les cendres mu ivu que Job dit. niho Yobu avugira Quand ati j'étais dans l'abondance, nkiri muri byinshi j'ai entendu des rumeurs de toi. numvise bakuvuga, Mais aujourd'hui dans les cendres, ariko uyu munsi nicaye mu ivu je te vois. ndakubona. Lisons un autre verset Reka dusome undi murongo et on va prier. hanyuma 1 dusenge. Chronique 29:3. Abikorino ba mbere 1 Chronique ingoma za mbere 29:3. 29 On gatatu. avait lu le psaume 69:10, maintenant on va à 1 Twasomye- Chronique 29:3. twasomye Zaburi 69 umurongo wa 10, ubu tugiye kujya mu ngoma za mbere Oh, c'est beau ça. 29 gatatu. Il dit, Aravuga ati I have set my affection on the house of my God. 1 Chronique 29. Chronicles. Sometimes it varies depending of 1 Chronicles. Yeah, just go ahead. You can interpret what I said. I have set my affection on the house of my God. Kubw'urukundo nkunze inzu y'Imana yanjye. That's David Uwo ni Dawidi speaking uvuga again. nanone. Okay, watch now. In Psalm 69, Muri Zaburi 69 he's in the cave. He's in the cave. ari mu buvumo. And he still said, I miss, Akivuga ngo nkumbuye I love my house, inzu the nkunda, house of my God. inzu y'Imana yanjye. And he's in the cave. Kandi ari mu buvumo. In this portion of scripture, Aha ho dusomye mu ngoma he said, I've set my affection aravuga ngo nashyizeho urukundo on the house rwanjye of the Lord. inzu nkunda inzu y'Imana yanjye. This time, Ubu rero he's not in the cave. nta nubwo ari mu buvumo, He has been king yabaye umwami and is about to pass the baton. kandi agiye gutanga ubwami. This is the warrior, Uyu ni umurwanyi, the wise king. umwami w'ubwenge. And he still have the same speech in his heart. Aracyafite ya mvugo mu mutima we. From the cave, Kuva I hariya have set my affection. kuva mu buvumo nashyizeho On the urukundo throne. rwanjye, ndi ku bwami nashyizeho urukundo rwanjye. Same word. Aracyari ya magambo. Think about it. Ubitekereze. When David said, I've set my affection in the house of my God, Iyo Dawidi avuga ngo kubw'urukundo nkunze inzu y'Imana yanjye, it was not the shout of a triumphant warrior. ntabwo yari amagambo y'umurwanyi uvanye intsinzi ku rugamba, It was a humility of a lover. ahubwo yari uguca bugufi k'umukunzi. How many people love him today? Ni bangahe bakunda Imana uyu munsi? David was not saying, do David- you know me? Dawidi ntabwo avugaga ngo ariko I muranzi, defeated the Philistines. nanesheje I abafilisitiya, killed Goliath. nishe Goliyati, This is my track record. dore ibyo nagiye nkora. Glory. Icyubahiro. His hands are scarred.
ibiganza bye byariho inkovu, by holding weapons. byariho inkovu ku bw'intwaro yagiye His akoresha. hair are gray. Umusatsi we warabaye imvi, He has been around. kandi yarabaye umurwanyi, A man after God's own heart. umugabo wari ufite umutima Imana yishimira. Even though you Nubwo can look at David wareba Dawidi and see what this man has achieved, ukareba ibyo yagezeho, le même refrain nanone ya ndirimbo est resté dans son cœur. niyo yagumye mu mutima we, De la cave kuva mu buvumo au trône. kugeza ageze ibwami. I have set Nashizeho my urukundo affection mu ndi nzu on the house y'Imana yanjye, of my God. Imana yanjye. Some people, Bamwe they only pray in God when they have issues, basenga Imana when they have problems. iyo bafite When they ibibazo. have problems, they are in God. Iyo bafite ibibazo bajya mu Mana. I love you, Lord. I love you. Mana ndagukunda, I will serve you. nzagukorera, Here I am. dore ndaje. Whenever they get lifted Ariko iyo bazamuwe and now they're in power, bageze mu bubasha, they forgot everything. byose barabyibagirwa. But David, Ariko Dawidi he was constant. yagumanye ya magambo. From the cave, Kuva mu buvumo, I have set my heart. nakunze. The love that I have for the house of my father consumed me. Urukundo mfite n'urw'inzu y'Imana On the yanjye. throne, Ariko ubwami he's speaking the same way. aracyavuga ya magambo. David did not speak as a warrior. Dawidi ntavuga He nk'umurwanyi, didn't speak as a king. nta nubwo yavuze nk'umwami, He spoke as a lover yavuze nk'umukunzi. before all Israel. Imbere y'Imana He opened the treasury afungura ubutunzi, and he gave as a citizen. abuhereza abaturage. But because he's a lover beyond being a citizen, Kubera yuko ari umuntu wakunze igihugu kuruta uko umuturage yagikunda, he opened his own personal treasures. yahise abafungurira ubutunzi buhambaye afite. He gave Aratanga because he's a Christian. kuko ari umukristo. But because he's not just a Christian, Ariko kuko atari umukristo gusa, he's a lover. ni umukunzi, He opened his own personal treasures. yifunguriye ubutunzi bwose yari afite. It was not an obligation. Ntabwo byari itegeko, He didn't do it because they promised him a prophetic word. ntabwo yabikoze kubw'amasezerano It n'ubuhanuzi, was not by manipulation. ntabwo yabikoze kugira ngo agire It was ababeshya, not by fear. nta nubwo yabikoze kubw'ubwoba, It was by affection. kubw'urukundo. He has an altar of affection in his heart. Yari afite igicaniro cy'urukundo mu mutima And we, that altar of affection in his heart never departed. kandi icyo gicaniro cy'urukundo mu mutima we ntikigeze kimuvamo. He was not building a building project. That's not what he was giving. Ntabwo imishinga y'ubwubatsi yari yamuteye gutanga, He was building an altar of love. ahubwo yari ari kubaka igicaniro An cy'urukundo, altar of affection. Hallelujah. igicaniro cy'urukundo. When love consumes you, Iyo urukundo rukurya, when love consumes you, iyo urukundo rukuzuye, you stop arm wrestling. You stop arm wrestling. urekeraho You don't fight anymore. urekeraho gukirana. You don't get in about no. Love. Ntabwo ukora ibintu Paul twitotomba. says Imana iravuga ngo the love of God urukundo rw'Imana controls me. rurandya. It means when love consumes you, Biravuga ngo iyo urukundo rukuzuye, you lose yourself. byose nawe ubwawe urirekura. Obedience is no longer a chore or a debate. Aha, kumvira bikibaye agahato, ubikora ubishaka. You don't need confirmation. Nta nubwo uba ugikeneye ibimenyetso You don't need bikwemeza, God to repeat over and over. ntabwo ukenera ko Imana ibigusubiriramo. When love engages your heart, Iyo urukundo rwuzuye umutima, you surrender. wowe urirekura. Even if God whisper in the noise, you will hear it. Nubwo Imana yakongorera mu rusaku urayumva. Love, Urukundo when it takes over your heart, iyo rwuzuye umutima you wawe, understand urasobanukirwa. there is nothing that I have Nta kintu mfite that was not given to you. ntahawe nawe. The love of God controls me. Urukundo rw'Imana rurangenga. It makes me forgive
rutuma mbabarira even though I don't want to forgive. nubwo ntashaka kubabarira. Because when the love of God consumes you, kuko iyo urukundo rw'Imana runyuzuye it covers a multitude of sin. rutwikira ibyaha byinshi. When a man is consumed with love, iyo umuntu yuzuye he urukundo can fall in the bottom, yakwemera akagwa hasi, but give him a few seconds, ariko muha amasegonda make he shall rise again. arongera kubura umutwe. David, Dawidi, listen, don't get angry, okay? ntimurakare. Paul came to the Corinthian church Pawulo yagiye ku b'Ikorinto and said, we come to you, aravuga ngo twaje kuri mwebwe receive us. muratwakira, Because kuko in justice, mu gukiranuka we've been just. twarakiranutse, You have nothing to reproach to us. nta kintu na kimwe mufite mwadushinja. We didn't cheat on you. Ntabwo We twababeshye, didn't kill you. ntabwo twabishe, We did nothing wrong to you. nta nubwo twababeshye. Receive us. Rero muratwakira. Do you know, Mwari muzi ko in this church, muri iri torero there are still women widows sitting there hari abapfakazi bakicaye aha. that Paul orchestrated the death of their husband. Pawulo yari yarategetse ko abagabo babo bicwa. Please, let's say it again so you can catch me up. I'm going somewhere. Hari aho turi I kujya. said, Navuze ngo Paul Pawulo was so consumed with love yari yuzuye urukundo and the realization of the new creation no kubona ibyaremwe bishya bigaragara that he showed up to a church. He showed up to a church agenda ku itorero where there are still victims hakiriyo abagiriwe nabi, of his evil doing. abagiriwe nabi He can nawe, still see them in the eyes. kandi yarategetse ko abagabo babo bicwa. And he said, receive us. Aravuga ngo We mutwakire, did nothing wrong. nta kintu ibo twabakoreye. David, Dawidi he killed Uriah, yishe Uriya, took his wife, amutwara umugore, pregnant her, amutera inda, have a baby. babyarana The umwana, baby is going to die. umwana arapfa. David is praying, Dawidi ari gusenga, and the baby died. umwana arapfa. You know what he did? Uzi ibyo yakoze? He stood up, Yarahagurutse get a ugali afata ubugari and a good sombe, n'isombe ziryoshye, ate nicely, arya neza, he put on his clothes, yambara umwenda we, and he went to church. ajya mu rusengero. And the religious people said, whoa, 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 whoa. Abanyamadini bati reka reka reka, Bro, the baby just died, man. mwene data arapfuye Uriya. Why are you not crying for 340 days? Kubera icyo utari kumurira iminsi 340? Urukundo, Love urukundo as a way to nk'inzira, make you rise from situations nk'inzira yaguhagurutsa mu bihe that has buried other people. byari byaragutsikamiye. Now God is speaking to you and I. Imana iri kukuvugisha we nanjye. When it's come to the church, Iyo uje mu rusengero, what is the temperature or the thermometer of your love? iyo uje mu rusengero ikigero cy'urukundo rwawe kingana gute? I'm not just speaking to people who are visiting here. Ntabwo ndi kuvuga abantu b'abashyitsi, Even the one that are serving. n'abantu b'abasangwa bakorera The Lord Imana. is calling us Imana iraduhamagara to renew kungira bushya, our affection, kuvugurura urukundo renew rwacu, kuvugurura our passion. ishyaka ryacu service. mu gukorera Imana. That's why he spoke prophetically. Niyo mpamvu yavuze ihanura, I am calling my children again. ndongera guhamagara abana And I will banjye, stir them up. kandi ndongera mbahagurutse, I will stir them up. ndongera mbahagurutse I mu will muriro, wake them up. ndabakangura, I will strengthen them ndabakomeza to serve. kugira ngo bankorere, So their life might count for eternity. kugira ngo bankorere ku gihe cy'iteka. David was consumed. Dawidi yari yuzuye. What consumes us? Wowe ni iki kikuzuye? Some of you, Bamwe muri you mwe may be sitting here tonight. ushobora kuba uri hano uyu munsi wicaye, You're even wondering, but uriho I'm not even sure where I am at. uriho wibaza, uri mu rujijo uvuga uti se ntabwo nzi n'ibyo ngezeho. I'm not even sure if I die today, if I go to heaven with Jesus, Sinzi- or I'm not sure. Sinzi niba uyu munsi mpfuye najya mu ijuru, najya kwa Yesu, ntabwo mbizi. And you're talking to me about that vision for the house. Warangiza ukambwira ngo urukundo rw'inzu ya data. See, God so loved the world. Imana yakunze abari mu isi cyane, That's love. urwo ni rwo rukundo, He gave his son.
ku buryo yatanze umwana This wayo. always triggered me. Iri jambo rihora And I rinkoraho, said it and I'm going to say it again. nararivuze ndeka ndisubiremo. You know, Urabizi, if somebody attacked my children umuntu aje agakora ku bana banjye or my family cyangwa umuryango wanjye, and I stand up, nkahagaruka they want to kill them. ashaka kubica, And then I fight this guy. narangiza nkarwana n'uwo muntu, And then I end up killing him nkamwica to protect my own. kugira ngo ndinde abanjye. Everybody will clap hands. Everybody will clap hands. Wenda bankomera You will amashyi, praise me. wanshima, What a brave man. ukavuga uti mbega umugabo And w'intwari, this guy, mbega umugabo he w'intwari, didn't care ntabwo if he yabyitayeho was going to die or not. nubwo yari gupfa cyangwa He adapfa, sacrificed yemeye aritanga to protect his own. kugira ngo arinde abe. That's bravery. Ubwo nibwo butwari. But what do you do for man? Ariko ukorera iki abantu Who kill his own wishe abe to protect his enemy? kugira ngo abarinde umwanzi? What do you do with such a man? Umuntu nk'uwo wamugenza ute? You are impressed by the one who killed the enemy to protect his own, right? Washima wa wundi wahagaze kube kugira ngo abarinde icyo umwanzi abagiriraho nabi, sibyo? What do you do Wabigenza ute with this man? uyu muntu? Instead of killing his enemies Aho kugira ngo yice to abanzi protect be, his own, arinde abe, he killed his own ahubwo yishe abe to protect his enemy. kugira ngo arinde abanzi. That's love. Urwo ni urukundo. If I kill my enemies Nishe abanzi to banjye protect my own, kugira ngo ndinde abanjye, it's love. ni urukundo. But if I kill my own Ariko abanjye ari jye wubishe noneho to protect my enemy, kugira ngo ndinde abanzi, what type of love is ni that? urukundo nyabaki. So you have no reason to stay away from Christ. Rero nta mpamvu ufite yo kujya kure ya Kristo. He's not calling you to say, give me the list. I'm going to show all the stuff you did wrong. No, 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 no. Ntabwo aguhamagara ngo akubwire dore urutonde rw'ibintu byose bibi wagiye ukora. I killed my Oya, own nishe umwana wanjye for you. ku bwawe. One man on a TV debate, they're talking about what God saved us from. I'm going to tell you today. Umugabo umwe yari mu kiganiro kuri televiziyo, inyito ivuga ngo niki Imana yadukijije. He saved us from the devil. Yadukijije He Satani, saved us from death. idukiza He urupfu, saved us from sickness. idukiza ibi n'ibi n'ibi. I will tell you today. Reka mbibabwire uyu munsi, Listen to me. mu ntege amatwi, What God saved you from. icyo Imana yagukijije. You want to know? Urashaka kukimenya? God saved you and me Imana yaradukijije wowe nanjye, from Him. idukiza kuri yo, iratwikiza. It's from Himself that He saved me. Ubundi Imana icyo yadukizaga niyo ubwayo, It's not the devil. ntabwo yadukizaga Satani. God is a just God. Imana ni Imana And the ikiranuka, wages of sin is death. kandi ibihembo by'ibyaha ni And He's urupfu. the judge, Kandi itorero not Satan. ntabwo yari Satani wari ugomba Satan is not a judge. Satani si wo God is mucamanza, the judge. Imana niyo mucamanza. Satan does not bring anybody to hell. Satani ntawe yatwara ikuzimu. God saved you and me from Himself. Imana yadukije wowe nanjye kuri yo. What are you going to say today? Close your eyes. Uhumirize, Everybody, close your eyes. twese reka duhumirize. We're not taking offering, so don't touch your wallet. Just close your eyes. Ntabwo ari amaturo tugiye gutanga wikora ku Everybody, ikofi. close your eyes. Reka twese duhumirize. This is a life and death matter. Ahangaha ni urupfu n'ubugingo biri imbere yacu. It is the greatest expression of love. Nibwo buryo bukomeye wagaragaza urukundo. The love that we found in salvation. Urukundo dusanga mu gakiza. Today, Uyu God munsi wants to save you from Himself Imana uwo yagukizaga niyo ubwayo, because He has killed His own Son kuko yishe umwana wayo for you. ku bwawe. That's why I want to give you an opportunity today Niyo mpamvu ngiye kuguha amahirwe to say, Lord, here I am. uvuge ubwire Imana uti Mana dore aho ndi, I want eternal life, ndashaka ubugingo buhoraho, not knowledge. atari ukumenya. I want eternal life. I Ndashaka want to have the ubugingo buhoraho, assurance. ndashaka If I ikinyemeza die today living this yuko church, niyo napfuye umunsi nkava kuri iyi si I know where I will be. nzamenya aho ngana. Lift up your right hand.
uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo. Wherever you are, lift up that right hand. I Aho want waba to uri see it. hose zamura ikiganza cy'iburyo. I'm talking to the people Ndiho ndabwira who say, abantu Lord, I want to give you my life. bashaka kuha Imana ubuzima bwabo. I don't want to play around. Sinshaka kubaho mu mikino. I want to live for you. Ndashaka kubaho ku bwawe. Church cannot save me. Torero ntabwo ryankiza, Only you. ni wowe gusa wankiza Because you died for me. kuko wampfiriye. If you want to receive Jesus Christ in your heart Niba ushaka kwakira Kristo mu mutima wawe as a Lord and a Savior nk'umwami n'umukiza, and walk with Him, ukagendana nawe, you are feeling that affection, that love over you. wumvise urwo rukundo twavuze rukuzuye, Stand up on your feet. Where you are. haguruka aho uri. Stand up on your feet. Haguruka aho uri. Humbly stand up on your feet. Uciye bugufi uhaguruke. Don't be shy. Just stand up. Ntugire isoni uhaguruke. I'll wait for you. Stand up. Ndagutegereza uhaguruke. God bless you. Imana iguha umugisha. Just stand up on your feet. Uhaguruke. God bless you there. Imana iguha umugisha. Anybody else? Hari uwundi You lift up your hand. Please stand up on your feet. wazamuye ikiganza uhaguruke rero. Aguruka. Thank you. God bless you. Urakoze, Imana iguha umugisha. Anybody else? Hari uwundi, God bless you. Imana iguha Stand up on your umugisha. feet if you lift up your hand. God bless you. Haguruka niba wazamuye Don't be ikiganza. shy. Ntugire This is isoni. life. Aha ni ubugingo bwawe turi kuvuga. He killed his son for you Imana yiciye umwana wayo ku bwawe to save you from himself. kugira ngo igukize urubanza rwayo. God bless you. God bless you. Imana God iguha bless you. God umugisha. bless you. Imana iguha umugisha. God bless you. Imana iguha umugisha. We're waiting for you Ni wowe dutegereje. because we want you to be a part of the family of God, Turifuza ko nawe ubarwa mu muryango where w'Imana, there's no condemnation for you. aho utazacirwaho iteka. One more second. Uwundi munota If you umwe, want to join them, niba ushaka kuza kwakira be a Kristo beneficiary of God's life. kugira ngo uhabwe ubugingo buva ku Mana. One more. Uwundi muntu, Thank you, Father. urakoze Data. Those who lift up their hand, I want you to listen to me. Mwebwe mwahagurutse ndashaka ko muntega amatwi. When God saved me from the mosque, Imana inkiza umusigiti He said this word to me. yarambwiye aya magambo. Elijah, Elhaj, there is two things you can do alone. hari ibintu bibiri ushobora gukora wenyine. It's marriage Hari ubukwe and Christianity. n'urugendo rwa gikristo. You need a family. Ibyo ngibyo ntushobora kubikora wenyine, ukeneye Before I umuryango. pray for you, I want to mention that. Mbere yuko mbasengera ndashaka kuvuga ibi So ngibi. let's pray with me together. Reka noneho mufatanye nanjye The gusenga. Bible says, Bibiliya iravuga ngo if you confess with your mouth and believe in your heart niwatura n'akanwa ukizera n'umutima that Jesus is Lord, yuko Yesu ari umwami, you shall be saved. uzakizwa. That's it. Nuko bimeze, That's love. ni urwo rukundo. Pray with me Usengane nanjye, and confess with your mouth wature n'akanwa and kawe, believe in your heart. wizeze umutima. And the protocol standing by you after, they will collect you and you will follow them. Abadiyakoni baguhagaze iruhande nitumara kwigisha Say barakuza with me, kukuganiriza. Jesus, Vuga uti Yesu, thank you. ndagushimiye. I believe Nizeye that you came on the earth. yuko waje muri iyi si You took my place. ugafata And ibyaha byanjye, You died my death. warangiza ugapfa urupfu nagombaga gupfa. You were buried Warahambwe and you rose again, urazuka. sitting at the right hand of the Father. Ubu wicaye iburyo bwa Data. Forgive me Umbabarire for all my sins. ibyaha byanjye byose. And today, Uyu munsi I make a commitment niyemeje to follow you kugendana nawe all the day of my life. iminsi yose yo kubaho Give me kwanjye. life Umpa ubugingo and write my name kandi wandike izina in ryanjye the book of life. mu gitabo cy'ubugingo In Jesus' mu name. izina rya We Yesu. can give thanks to the Lord for Reka that. dushimire Imana ku bwaba. Protocol, you can collect them and then talk to them Abadiyakoni after. mubegere. I know it's 12:30, but just one prayer point, please. Ndabizi ariko nirindi sengesho Stand rimwe up on your feet, tugiye everybody. gusenga muhagurutse. Everybody stand up on your feet. Twese reka duhaguruke. I want to admonition you. Ndashaka kubakangura, If you were not serving niba utakoreraga Imana in the house, muri rusengero. please, I will say it again. Reka mbisubiremo. One day I will come here and I will talk to you about the mystery of service. Umunsi umwe nzaza hano mbigishe kubwira ubwo gukorera Imana. After love, Nyuma y'urukundo that I know. namenye. The second thing,
icya kabiri It's not raising the dead. I never raise any. ntabwo ari ukuzura abapfuye nanjye nta wapfuye ndazura It's service. ni ugukorera Imana But today, ariko uyu munsi let those who have an ear in the spirit reka abafite amatwi y'umwuka hear what the Spirit of God is. bumve icyo umwuka w'Imana avuga. The love of God Urukundo is rw'Imana taking you away from indifference. rugukure mu kuba ntibindeba, It's taking you away rugukureyo, from passivity. rugukure mu kubaho ntacyo ukora. I was preaching and I can feel the love of God healing hearts, Ndi kwigisha nabyumvise urukundo rw'Imana rugenda rwuzura imitima, healing disappointments, rukiza abahemukiwe and hidden hurts. n'abakomeretse. Forgive. Mubabarire, We're a family. mubabarire, turi umuryango. Just let it go. Ubyibagirwe, Then you come again wongere ugaruke, and say, Here I am. uvuga uti mwami ndaje, I want to serve again. ndashaka kongera kugukorera. This morning, Iki gitondo the Spirit of God is enrolling like in the army. He's enrolling umwuka w'Imana ari kwifatira abantu nk'abasirikare mu ngabo ze, because it's in this place kuko naha you'll discover uzavumbura what God has for you. icyo Imana Don't ikubikiye. let the enemy take you away. Ntiwemere ko Satani akigutwara. Let the altar of affection Reka igicaniro cy'urukundo begin to guide you gitangire kukuyobora, to become joyful uhinduke umuntu unezerewe, and become more expressive, uhinduke umuntu utanga, to bring ventilation kugira ngo uzane umuyaga to the vision of the house. mu iyerekwa ry'itorero. I'm speaking to you. Ni wowe mbwira. Did you hear that? Wabyumvise? Lift up your hand. Let me pray for you. Zamura ibiganza ngo usengere. Even those who are serving already, just lift up your hand. Let me N'abamaze speak that kuba benediction. kugera mu murimo w'Imana muzamura ikiganza. This service that I know. Gukorera Imana namenye. Father, Data, thank you ndagushimiye for this fresh anointing kubw'aya mavuta mashya that heals hearts akiza imitima and awakening kandi akangura to serve kugira ngo bagukorere with joy. banezerewe. Those who are sitting on the chairs, Abicaye, on the fence, abicaye hanze no come mwimbere in, come in, bongere baze, come in. mwuze, Let love bring you in. reka urukundo rubazane. There's an altar of affection Hari urukundo rwaduhaza twese that has been activated in you. ruri gukorera muri wowe. Those who are supporting financially Abatanga ubutunzi bwabo and sometimes not consistently rimwe na rimwe wenda atari uguhozaho because of their own struggle, kubera ibyo banyuramo, bless them, ubaha umugisha, but raise them up again wongere ubahagurutse to contribute. kugira ngo bagire icyo batanga. Let the spirit of generosity Reka umwuka wo gutangana come ubuntu upon your people buze ku bwoko bwawe to push this vision ahead. kugira ngo basunike iyerekwa. Thank you. Lord, Ndagushimiye thank you for the bond mwami, ndagushimiye ku bw'ubumwe, unity. ubumwe. I want you to hold all your hands one side by side. Ndashaka yuko mwese mufatana ibiganza, Everybody hold your hands. buri muntu afata ikiganza cy'umwegereye. Father, thank you. Data, ndagushimiye. You know, I will do this in obedience. Yewe ngiye kubikora numvira. Years ago, Imyaka ishize when I was about to start the church, I was coming from Église Vivante, and Mama and Pastor Edmond really ministered to me. nari ntangiye gushyiraho itorero mvuye muri Église Vivante, Pastor Edmond n'umufasha we Don't bamfashije. miss what I'm going to say, okay? Ibi ngiye kubivuga ntibibacike. I was on fire Nari mfite umuriro. because intercession was my first ministry. Nari mfite umuriro kuko kwinginga niwo murimo wa mbere And I felt nakoze. like the city of Calgary is going to fall in a few months. The city? Of Calgary, my city where I live. It's Umugi. called Calgary. Calgary. Yeah, that's the name of my city where I live. Calgary ni umujyi nari ntuyemo, numvaga ugiye gukubitwa I was so hasi. passionate. Ariko mfite ishyaka, I was believing for signs and wonders. nizera ko nzabona ibimenyetso n'ibitangaza. The dead coming to life. Nizera ko nzabona abapfuye bazuka. That's what we pray. Ibyo nibyo twasengeraga. And then one night, Ijoro rimwe I had a dream. nza kurota. And I was sitting with 7 of my leaders. We're a small church. 7 of my leaders sitting like this. Nza kusanga nicaye hagati y'abari banyoboye barindwi, twari itorero ritoya, And we're talking. turi kuganira. And suddenly, Mu kanya I gato saw a lion. nza kubona intare. Skinny lion. Intare I inanutse, could see the ribs. ubona n'imbavu zayo.
But this lion was fast like the light. ariko iyi ntare yarihutaga nk'urumuri. I knew it was Satan. Namenye ko ari Satani. He was shifts like this. Yarihutaga. And then he jumped on us. Irangije iradusimbukira. When he jumped like that, idusimbukiye, I didn't know what to tell my leaders. ntabwo namenye icyo nabwira abari banyoboye, Because only me could see them. kuko n'igihe wayibonaga gusa. If I want to talk, nashaka kuvuga it will be too late. nkasanga byaba So we held byatinze. hands like this. Turangije dufatana mu biganza. And I did this. ndangije nkirana nayo I was nihisha. scared. Narayihishaga mu Because maso, the nari mfite lion ubwoba, jumped, you know. kuko intare yari And isimbutse. so we are done. We are done. none mvuga nti So I'm turarangiye. protecting my head like this. Jyewe nihisha mu maso, And nothing was happening. nta na kimwe cyabaye. I opened my eyes Mbumbuye amaso and I see the lion. nza kubona intare. Every time he jumped, Igihe cyose yasimbukaga there was an invisible wall. hazaga urukuta And he would rutagaragara. bang himself on it and fall back. Intare yasimbuka ikitura kuri rwa And it would rukuta come ikagaruka, ikongera ikaza And he yihuta, jumped like that. yasimbuka And bang ikikubita ku rukuta And ikagaruka. God spoke to me. Imana He irambwira, said, your ministry umurimo wawe will not be built on signs and wonders. ntabwo azaba uw'ibitangaza It n'ibimenyetso, will be built on unity. azahubwo ni umurimo uzaba wubakiye ku bumwe. I woke up, I was discouraged. Numvaga naracitse intege, But I'm telling you, brothers and sisters, ariko bene data ndababwira, because of the strength of unity, kubera imbaraga z'ubumwe, even though we didn't raise the dead, watch nubwo me, tutazura abapfuye, our church is bigger than most of our churches in our city. itorero dufite niryo rikomeye mu mujyi Do you know turimo. why? Muzi impamvu? I'll tell you. You know why? Muzi impamvu? The other churches, Andi matorero they function by power agendera mu mbaraga, and they draw the crowd, bakazana benshi, but they don't stay. ariko ntabwo bahaguma. As we don't have power, Twebwe ntabwo tugivuga one imbaraga. person come, Iyo baje 2 people come, babiri but batatu, because of the strength of unity, ariko kubera imbaraga z'ubumwe they stay. barahaguma. And because of that, Kubera ibyo we are more influence. nibwo tugira imbaraga That's what kurusha. I'm praying today. Nibyo tusengera uyu That munsi, unity ubumwe is manifested bugaragare, not just in the church, atari mu itorero but gusa, among the members of the church. ariko no muri mwebwe. A bond of brotherhood Habeho umwuka and w'ubuvandimwe togetherness. no gushyira hamwe. You didn't catch me. I hope you're catching it. Nizere ko muri kunyumva. That's my prayer. Niryo sengesho Father, in the nsenga. name of Jesus, Data mu izina rya let Yesu, the bond of unity reka umurunga w'ubumwe begin to flow utangire uze, through this great, amazing body. uze muri uyu mubiri wa Kristo And utangaje, togetherness kandi bashyire in hamwe the bond of love. mu murunga In w'urukundo, the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Amen. Amen. God bless you. Imana ibahe umugisha. Amen. Kongera amashyi